салом. имрӯз бо ду таҳлилгар дар бораи натиҷаҳои эҳтимолии интихоботи парлумонӣ суҳбат мекунем. меҳмони имрӯзи мо ҳастанд Сайфулло Сафаров, собиқ муовини раиси маркази таҳқиқоти стратегӣ назди президенти Тоҷикистон ва Раҷаби Мирзо, журналисти тоҷик. хушомадед ба барномаи мо ва нахуст суоли ман ин аст ки дар ин интихобот чӣ тағйироте пеш хоҳад омад? тағйироти аввалин ҳамин аст ки ҷомеаи Тоҷикистон хеле осуда аст. зиддиятҳои оштинопазири ҳизбӣ ба мушоҳида намерасад. бештар оппозитсия ҳам ё ин ки мухолифин ҳам ба тариқи бисёр конструктивӣ суҳбат мекунанд ва андешаҳояшон нисбати рушди Тоҷикистон ҳам мусбат аст. албатта мавқеи танқидии худашонро нигоҳ дошта истодаанд ба мисли ҳизби социал-демократӣ, лекин дар маҷмӯъ мо фикр мекунем фазо хеле осуда ва ором аст. бале манам розӣ ҳастам бо он қисмат ки дар фазои хеле озод, яъне тақрибан гуфтам мумкин фазои берақобат мо ҳоло дорем ва ман шахсан аз соли 2000 аз замоне ки интихобот дар шакли нав, дар формати нав, дар қолаби нав шурӯъ шуд, дар вориди ҳамин муборизаҳои сиёсӣ ҳастам ба сифати имиҷмейкер, ба сифати номзад, ба сифати шахси боэътимод ва чунин як интихоботи тақрибан эҳсоснашавандаро бори аввал мебудам. лекин ман розӣ намешавам бо Раҷаб ки интихобот берақобат бошад. берақобат нест. албатта рақобатҳо байни ҳизбҳои сиёсӣ мавҷуд аст. махсусан мавқеи ҳизби социал-демократӣ бисёр рӯшан аст ва мо эҳсос мекунем ки ҳизби аграрӣ ва ҳизби ислоҳоти иқтисодӣ ҳам кӯшиш мекунанд ки худашонро аз дигар аҳзоби сиёсӣ пасттар нагиранд ва лидерҳои хубам аллакай пайдо кардаанд ва доранд ки онҳо метавонанд худашонро ба таври нав нишон диҳанд. ва як чизи дигар хеле ҷолиб аст, масалан ҳизби социал-демократ, онтавре ки ҷоноби Сафаров дар инҷо зикр карданд, ки яке аз ҳизбҳои хеле фаъол дар маърака аст ва бо мавқеи принсипиалии худ баромад дорад. бале ва он пеш аз интихобот ҳам гуфта буд ки хеле мушкилоти зиёди молӣ дорад ва ҳоло маълум мешавад ки назар ба дигарон фаъол аст. ин маънои хеле ҷиддитар дорад ба назар ба он ҳизбҳое ки масалан мегуфтанд ки ҳадди ақал 30,000 мо аъзо дорем. ин ҳизбе ки аъзош дар дохил хеле кам аст ва ҳам аз нигоҳи молӣ хеле заиф аст. яъне ин маъноиро дорад ки ягона нерӯе ки ба таври мустақил дар интихобот ворид шудааст ҳизби социал-демократ аст. пас шонси аҳзоб ва номзадҳои гуногун чӣ гунаанд? яъне номзадҳои ҷудогуна? албатта номзадҳои ҷудогунаро қариб ки кам мо мешинасем, чунки ман аслан ба корҳои интихоботӣ бисёр сахт ворид нашудам, чун худам ҳам номзадия намондам. баръакс хоҳиш кардам ки бештар ба ҷавонҳоро дода шавад, чунки замони як зинаи муайяна давлати мо тай кард ба зинаи нави, марҳалаи нави шукуфоиву рушду таҳкими демократия рафта истодааст. бинобар ҳамин бисёр хуб мешавад ки онҳое ба саҳна биёянд ки андешаҳои навин доранд ва ба ҷомеаи ҷаҳонии имрӯз мувофиқ ҳастанд. хуб ман аз ибтидо пайгирӣ дорам ва силсилаи суҳбатҳо бо раисони ҳизбҳои сиёсӣ ҳам доштам. як чизи дигаре ки масалан хеле кам оҳанг ё каммоҳият нишон медиҳад маъракаҳои интихоботиро, мо тақрибан ҳавзаи гарми интихоботӣ надорем. ягон хуб ҳамагӣ дар ду ҳавза аст ки раисои ҳизб номзад шудаанд. пас имсол чӣ тафовутҳо дида мешавад? ба ҳар ҳол шумо чанд фарқиятҳое гуфтед. имсол чӣ аст? фақат ягона нонсенс ҳамин хоҳад буд аз назари ман ки ҳизби социал-демократ вориди парлумон мешавад ё намешавад. агар ба интихоботҳои гузашта назар кунем, ҳизби дар Тоҷикистон мамнӯи наҳзати ислом гуфта буд ки дар интихоботи гузашта ҳудуди 70% рай рӯсоиб шуда буд ва агарам мабодо ё агар фарз кардем ин дуруст буд, ба назари шумо ин дафъа
ҳамин овозҳо ба ки дода хоҳад шуд? бубинем ман бовар надорам ба он маълумотое ки гуфта мешавад аз ҷониби ҳар ҳизби дигарам имкони ҳисоби шумораи дақиқаи касе надорад. خب مکانیزم همین گونه ساخته شده است ولی اونا در انتخابات سال 2010 و 2015 بیشتر تکیه کردن به الکترات یا انتخاب کننده اعتراضی و گفتن که اونای به جانبداری حزب نهضت چون فعالتر از آواز میدهند که از حزب حاکم ناراضی هستند. یعنی از وضع موجود ناراضی بودن. لیکن من دقیقاً میگم چند افسانه است، میف است. یکتاش همین که گویا که حزب سوسیال دموکرات نو گفت رحمت الله که گویا حزب حاکم میترسیده باشد از کدام حزب حاکم چنان ساخته شده است که چنان ایدئولوژی دارد که از یگان حزب دیگر اصلا ترس ندارد. این یک. دوم که حزب خلقی شده است. 500,000 اعضا دارد. در هر یک گوشه و کنار تاجیکستان اعضای این حزب است، نه تنها اعضای عادی بلکه اعضای بسیار فعال دارند و اونها نمیگذارند که دیگر حزب‌ها در این رقابت غالب باشند. کجا این ترس است؟ یعنی ترس اینجا نیست. دوم حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان اکثریت اون انتلکتوال هایی که در جامعه هستند اونها را فرا گرفته است. اکثر هم کارمندای دولتی هستند، کارمندای دولتی سطح‌های پایانی البته بیشتر است و هم اونها شخصیت‌هایی هستند که در افکار جامعه تاثیرگذار هستند، یعنی زیایی هستند، معلم، دکتر، یعنی هم سواهایی که اکثریتش در جامعه در مخصوصا در پایان جایی که انتخاب کننده است فعال هستند. از این نقطه نظر حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در هر حالت رقیب ندارد. البته فعال هست حزب حاکم، حزب خلقی دموکراتی از وسیله‌های معمولی زیاد استفاده می‌کنند و اونها حتی حزب حکمرانی، حزب حکومت گفتن ممکن است. خب و خیلی فعال هم هست، هم مثلا تبلیغاتش، هم دستگاه‌ها، هم مثلا ما حزبایی داریم که اصلا حتی اداره مرکزی ندارند. من شاهد به این چیز. خب تنها با اون خاطر گفتن ممکن است حزب خلقی دموکراتی امروز رقیب ندارد که حزب‌های دیگر ضعیفند. نتیجه‌های احتمالی به نظر شما میشود گفت که کدام البته بازم حدود 80% حزب خلقی دموکراتی حزب حاکم صاحب میشدیم جای ببحث 65-70% و اون 30% دیگر به حزب‌های دیگر تقریبا همین. از حزب‌های دیگر مثلا کی میتونه؟ من فکر میکنم که رستم لطیف زاده از واسه احتمال رئیس حزب کمونیست از مومن آباد و حزب‌های دیگر از روی خط حزبی. خیلی منم تخمینم خیلی فکر میکنم چون که حزب خلقی دموکراتی اکثریتی مطلق آوازها را میگیرد و باقی مانده ها بین اونها تقسیم میشود و بسته به آنکه چگونه در همون حوزه‌های خودشون کار میکنند. در عموم در جمهوری اگر گیریم البته حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان امکاناتش بسیار است، دیگر حزب‌ها خب در آخر من فقط یک چیز اضافه میکنم که واقعا مشکل است در شرایط تاجیکستان مثلا فرضیه یا تخمین کردن بسیار مشکل است، مخصوصا در حالتی که تقریبا ما فضای انتخاباتی را نمیبینیم و همچنین مکانیزم‌های حفظی آواز هم نداریم. تشکر. بیننده‌های عزیز، صحبت داشتیم با دو تحلیلگر، سیفالله سفرов سابق معاون مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان و ژورنالیست تاجیک رجب میرزا. خوش آمدید، سلامت باشید.